Reka dutangire mbaha ikaze kuri Snow TV. Abu Abeida si umuntu, Isiraheli niko ibivuga. Nshuti bavandimwe, mukurikiye iki kiganiro. Muri iyi minsi hari kubaho gutungurana kugiye gutandukanye mu ntambara iri hagati ya Isiraheli na Hamas. Ariko by'umwihariko turagaruka kuri Abu Abeida. Reka tuvuge umwe mu bayobozi ba Hamas. Abu Abeida ni muntu ki? Ese Isiraheli iri kumufata gute muri iki gihe? Abasirikare ba Isiraheli bavuga ko Abu Abeida atari ikiremwa muntu nk'abandi bantu, aho abasirikare ba Isiraheli barengaho bakavuga ko Abu Abeida agaragara nk'umuzimu, aho bavuga ko Abu Abeida igihe kimwe agaragara, ikindi gihe bakamubura, bakarengaho bakiyemerera neza ko nta n'umwe mu gisirikare cya Isiraheli ushobora gufata Abu Abeida, mbese ntawe ufite ubushobozi bwo kumufata. Abu Abeida wubwe nawe akabyemera muri statement yashyize hanze. Ese nawe wemera ko ibi ngibi ari ukuri? Abu Abeida atari ikiremwa muntu, adashobora gufatika mu gihe icyo ari cyo cyose? Aha ngaha turaza gusobanukirwa akantu ku kandi, aho turaza kumenya niba Abu Abeida atari ikiremwa muntu, cyangwa se tukamenya nimba ari ukuri koko ko atari ikiremwa muntu. Biragusaba kutagira aho ujya cyangwa se kudakuraho inyakiramajwi yawe uri kwakiriraho ano majwi, kandi wibuke gukora subscribe, share, comment kuri iki kiganiro tugiye kugirana. Ukurikire neza akantu ku kandi kugeza ikiganiro kirangiye. Ntiwibagirwe gukora subscribe, comment na share kuri Snow TV. Noneho reka dutangire neza, twinjire deep, dusobanukirwe akantu ku kandi. Duhere ku makimbirane ari hagati ya Isiraheli ubu ngubu. Aya makimbirane ni umwihariko wa Isiraheli na Palestine, bitewe n'uko amaze igihe kirekire kandi agakomeza kugenda yiyongera. Uko imyaka ihita indi igataha, ibinyejana bikaza, aho igisirikare cya Isiraheli gifite intwaro zigezweho kandi nyinshi cyane zishoboka, mu gihe ku rundi ruhande bahanganye rwa Hamas rurwanira ubwigenge bwa Palestine bafite intwaro nke cyane zishoboka, ndetse n'abasirikare ibihumbi bike cyane bishoboka. Aba basirikare ntago bafite ubushobozi bw'intwaro ndetse n'ubwinshi mu gisirikare buhagije. Nubwo Gaza ikomeza guhinduka irimbi ry'abasirikare ba Isiraheli bahapfira umunsi ku munsi muri ino ntambara bari kurwana. Guhera ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10, Isiraheli ikomeje kugenda ihura n'akababaro kenshi gatandukanye bikozwe n'abarwanyi ba Hamas. Ibi byatumye hagenda habaho ibintu bitandukanye muri iyi ntambara, aho Isiraheli yabanjije gutungurwa nayo yinjira mu ntambara igaba ibitero muri Gaza. Turagenda tunyuramo akantu ku kandi gake gake uko byagiye bigenda. Aha ngaha biratandukanye rwose. Hamas yizerera muri Allah, ikizera ko Allah agomba kubafasha. Ku bushake bw'Imana bigomba gukunda, Imana igafasha Hamas. Kubera iyi myizerere Hamas ifite yo gufashwa n'Imana, ibi bituma abasirikare ba Isiraheli bacika intege. Birenga aha ngaha rwose, Isiraheli ikiyumva ko igomba gutsindwa bitewe n'imyizerere yo kuvuka kw'abanyegaza bashobora kongera kuvuka bushyashya. Ibi noneho bikagushwamo igitonyanga ndetse n'umwambi, bikamera nk'aho ari esanse ishumitswe, nuko abayisilamu bose bo ku isi bari inyuma ya Hamas.
Igisirikare cya Isiraheli ntabwo kirya iminwa n'indimi, kuri iyi ngingo nacyo kirabyemeza. Ntigisiba kubisubiramo kuva intambara yatangira hagati ya Isiraheli na Hamas, aho abasirikare ba Isiraheli binjiye muri Gaza bashaka kurwanya Hamas. Aha ngaha niho hagaragara ikintu kidasanzwe udashobora gutekereza, ariko hari gihamya ziri bugende zigaragara turagenda tubagezaho. Dushingiye ku gisirikare cya Isiraheli ndetse n'abasirikare ba Isiraheli, ibyo bo bivugira, bavuga ko abarwanyi ba Hamas bagaragara mu kanya gato, ubundi nabo bakongera bagahita babura. Aho ibi bibera ku mbuga y'urugamba, abarwanyi bakigaragaza mu kanya gato akandi bagahita babura, Isiraheli ikabura irengero ryabo. Ibi bituma Isiraheli irengaho ikizera ko abarwanyi ba Hamas baba bafite imyuka yindi bakoresha hatari ibiremwa muntu bisanzwe, aho baharenga bakavuga ko bakoresha imbaraga za supernatural cyangwa se imizimu. Mu nteruro yavuzwe n'umuyobozi wa Hamas muri ino minsi ya vuba, aho umuyobozi wa Hamas Abu Obeida akomeza kugenda atungura Isiraheli cyane, aho ubuhangange bwa Isiraheli akomeza kugenda abushyira hasi. Akomeza avuga ko ibiba byose ubufasha babukesha Allah, ubwo ni ukuvuga Imana, ariyo ibahereza ubushobozi bwo kurwana na Isiraheli, aho avuga ko Imana ibahereza imbaraga zose bakeneye ku rugamba kugira ngo babashe kurwana n'umwanzi. Imana ikomeza ibaha ubushobozi bwo kurwana n'umwanzi, aho abasirikare ba Isiraheli babona abarwanyi ba Hamas ariko ntibabashe kubageraho. Aho Abu Obeida akomeza ahamya ibingibi mu nteruro n'amagambo avuga, ashinja Isiraheli ko idashobora kubabona. Abarwanyi ba Hamas bakoresha imbaraga zidasanzwe. Umuvugizi wa Hamas yabwiye itangazamakuru ku munsi w'ejo hashize ko Abu Obeida akomeza avuga ko babona abasirikare ba Isiraheli ndetse n'intwaro zabo zigezweho amaso ku maso, aho Isiraheli ikomeza ivuga ko biyigora cyane kuba yahangana n'abarwanyi ba Hamas mu gihe babonye mu kanya gato akandi igahita ibabura. Isiraheli ikomeza itangaza ko ibona abasirikare ba Hamas ariko bagahita bayicika mu kanya gato nk'ako guhumbya, nta bushobozi iba ifite bwo kubafata. Abu Obeida akomeza nawe avuga ko aburira abarwanyi ba Isiraheli uko bazajya bapfira muri Gaza. Abu Obeida akomeza avuga ibirenzeho akavuga ko Isiraheli itazagira ubushobozi bwo kurimbura Hamas muri Gaza, aho akomeza avuga ko Isiraheli irasa misile ndetse n'ibisasu byinshi ikoresheje indege z'intambara, ariko ibyo byose bikarangira bibaye impfabusa bidahitanye abarwanyi ba Hamas. Ibi bitero bigabwa bikaba bitabasha gusenya cyangwa se guhirika abarwanyi ba Mujahideen. Akomeza avuga ko ibi byabaye inshuro nyinshi zigenda zisubiramo, Isiraheli ntibashe gusenya abarwanyi kandi yababonye. Mu gihe Isiraheli ikomeza ikoresha gusuka amabombe ku nyubako ndetse n'ahandi hose itekereza ko hari abarwanyi ba Hamas, ariko ibyo nabyo bigahinduka ubusa. Abu Obeida akomeza avuga ko ubwo bushobozi babuhabwa n'Imana ariyo ibafasha mu ntambara. Abasirikare ba Isiraheli bafite ikibazo gikomeye n'ubwoba bwinshi bw'ibi bintu bigenda bibatungura ku rugamba. Ibi bigenda bivugwa n'abasirikare benshi ba Isiraheli babona ku rugamba ibintu bidasanzwe bagatungurwa, aho bavuga ko mu minsi myinshi ishize babona abarwanyi ba Hamas ariko bakabasiga babareba, aho abasirikare ba Isiraheli nabo ubwabo batangaza ko abarwanyi ba Hamas atari abantu, baza mu ishusho imwe bakababona
babakurikira bakababura. Ibi biravugwa n'abasirikare benshi cyane batandukanye ba Isiraheli, aho barenga bakavuga ko bafite ubushake bwo kurwanya ndetse no kurimbura Hamas, ariko ibikorwa bya Hamas bikabatungura, bikabatera ubwoba, aho babura abarwanyi ba Hamas kandi bamajije kubagabaho ibitero. Ibi biremezwa n'abasirikare ba Isiraheli, aho barengaho bakavuga ko bafite intwaro zifite ubushobozi ndetse kandi ziri mu za mbere zigezweho, ariko izi ntwaro zikaba zitari kubasha gushyira hasi abarwanyi ba Hamas. Aho abasirikare ba Isiraheli bakomeza bavuga ko inshuro nyinshi babona umwanzi wabo Hamas aza hafi yabo akabataka, akabagabaho ibitero, ariko kumukurikirana bikaba iby'ubusa. Aho abarwanyi ba Isiraheli, ubwo ndavuga abasirikare, bavuga ko bafite ikoranabuhanga rigezweho, ariko iryo koranabuhanga rikaba ritabasha kubona abarwanyi ba Hamas, rikaba ritabasha no gufata cyangwa se ngo ribone ibitero Hamas igiye kugaba. Mbese buri kintu cyose ikoranabuhanga rya Isiraheli ntago riri kukibona mbere y'uko kiba. Dushingiye ku basirikare ba Isiraheli uko babivuga, bakomeza bakarengaho bakavuga ko ari ugutsindwa gukomeye babona muri Gaza, barimo gutsindwa nabo barabyiyemerera. Iyi ni intsinzwi ikomeye ku ngabo za Isiraheli, bikaba intsinzi ikomeye, impano ya kado yigendera ku barwanyi ba Hamas badashobora kugaragara imbere y'ingabo za Isiraheli. Niyo baba bari imbere ku mirongo yo ku rugamba amaso ku maso, Isiraheli ntabwo ishobora kubabona. Aho abasirikare ba Isiraheli bakomeza kwibaza impamvu z'ibi byose biri kubera ku rugamba, bakomeza banibaza nimba Hamas ifite ubushobozi ndetse n'izindi mbaraga ishobora gukoresha mu kurwana na Isiraheli. Izi ngufu zikaba zaba mbi cyane kuri Isiraheli, nubwo Isiraheli itabasha kubona abarwanyi ba Hamas n'aba Mujahideen. Ibi biratangazwa n'abasirikare benshi ba Isiraheli bagiye bagabwaho ibitero na Hamas, bikarangira nta murwanyi n'umwe wa Hamas bari kubona. Isiraheli iracyari mu kibazo gikomeye cyane, shocking. Ibi ni ibintu idashobora kubwira umuntu uwo ari we wese kuri iyi si ya rurema. Ni iki kiri kuba ku basirikare ba Isiraheli muri Gaza bari kurwana na Hamas? Ibi bintu biri seriye, ni ibintu bya nyabyo. Abu Obeide yagiye agaragaza amavideo inshuro nyinshi cyane, aho yagaragazaga abarwanyi ba Hamas bari ku rugamba, bari kurwana, bakarwana bafite imbaraga nyinshi cyane, bameze nk'abavutse bushya, barasa ibifaru bya Isiraheli muri Gaza, aho babitwika umunsi ku wundi, ariko abarwanyi ntibagaragare. Aho abasirikare ba Isiraheli bakomeza kubona ibifaru byabo bya Amerika bitwikwa n'abarwanyi ba Hamas, kandi abasirikare ba Isiraheli bari mu nzu imbere, ariko ntibabone abarwanyi ba Hamas. Aho abarwanyi b'Abayahudi batabasha kubona uburyo basobanura ibi biri kubabaho, ndetse n'ukuntu ibifaru byabo bikomeza gutwikwa, kandi bari hafi aho babicungiye umutekano uhagije. Reka mbasobanurireho gato kuri tanka za Isiraheli ziri gutwikirwa muri Gaza. Ibi bifaru bizwi nka Merkava, ni ibifaru bigezweho bya gisirikare, bimenyerewe ku rugamba. Tubigereranyije ku rugamba mu ntwaro zigezweho, ibi bitwaro birakomeye cyane, bikoranywe ikoranabuhanga rikomeye cyane rituma bibasha kwirinda by'ubwabyo, bikarinda umutekano wabyo. Aho iri koranabuhanga ririnda ibifaru bya Merkava mu nguni zose, bizwi nka 360 protection. Nubwo bifite iri koranabuhanga, abasirikare ba Isiraheli baba babyicayemo imbere, bizeye umutekano, bumva nta kintu kibi kigomba kubabaho. Ugereranyije n'abasirikare ba Isiraheli bari kuba inzirakarengane ku rugamba, abandi bakagenda muri ibi bimodoka.
bishwe n'ibitero bagabwaho na Hamas. Noneho Abu Obeida arabivugaho iki we? Komeza tubane akantu ku kandi nkubwire icyo Obeida abivugaho. Abwira itangazamakuru ko bamajije gusenya Merkava 150 za Isiraheli. Ibi bitwaro bya Merkava bigezweho bya Isiraheli bikomeza gutwikwa umunsi ku munsi n'abarwanyi ba Hamas, bimajije kurenga 150, aho bijyana n'izindi modoka za gisirikare nazo zitwikirwa muri Gaza. Ibi ngibi Abu Obeida yabibwiraga itangazamakuru, aho avuga ko Abanyepalestine bahindutse impunzi kubera ingabo za Isiraheli, abandi bagashyingurwa mu nkuta zo muri Gaza, aho Isiraheli irasa ibibombe ku nyubako zikagwira abantu. Avuga ko ibi ari ibikorwa by'ubunyamaswa. Benshi mu bapfira mu nkuta zo muri Gaza ni abana bato cyane. Ibi nta busobanuro bifite imbere y'imyizerere ya Abu Obeida, aho avuga ko Imana igomba kubiryoza Isiraheli, aho abasivili bakomeza gushyingurwa mu nkuta z'amazu araswaho na Isiraheli. Abapfira mu nkuta z'aya mazu ni inzirakarengane zigirwaho ingaruka n'ibitero bya Isiraheli. Uwo ni Abu Obeida ubivuga. Ibi byose Abu Obeida abirebesha amaso akabona ari ibikorwa by'ubunyamaswa Isiraheli ibiri gukora ku nzirakarengane z'abana batoya n'abagore bari munsi y'inkuta z'amazu asenywa n'igisirikare cya Isiraheli. Yongeraho akavuga ko marayika w'Imana ari kumwe n'abarwanyi ba Hamas mu bihe nk'ibi ngibi bikomereye Abanyapalestine, aho yongeraho akavuga ko badashobora kugaragara ahantu aho ariho hose, na marayika adashobora kubonekera uwo ari we wese uretse abarwanyi ba Hamas, aho avuga ko vuba cyane ijwi riza gucungura ndetse no gukorera Abanyepalestine riri mu nzira kuza kubacungira umutekano, aho marayika atazaza ari ku ruhande rwa Hamas gusa. Marayika agomba kuza ari ku ruhande rw'Abanyepalestine bose ndetse n'abana bato cyane, akaza kurokora ubuzima bwabo. Aho yongeraho ko nta kindi gitekerezo afite cyo kurenza kuri ibyo